koko niba ufite amafaranga muri banki genda nkawe nayakurayo, niba nta miti ufite mu nzu, nta byo kurya ufite, uri mu bisagara bikuru bikuru, ukuboko kuje kwimura Sawuli no kurwanya Sawuli no kwimura Sawuli bagashyiraho Dawidi, ntabwo ari ukuboko kuri buze ngo kuze kuvuga ngo urumva ngo uyaye. Ibyo ni akazi kawe. Natanze imburi, nyitangira mu butayu, nyitangira mu rusengero, nyitangira mu muhana mbamwo cyangwa se cumbitsemo, kuko iwacu ni mu ijuru. Ndugu yangu rafiki yangu, amatwi y'impene yumva ahiye, kibwirwa n'icyumva icyerekwa n'ikiraba. Kandi nagira ngo nkumenyeshe ko twebwe jye kupinga, yewe kubigwanya, kutabyumva, kutabyizera, sadepa no problem. Uranyemera jye bifasha iki? Niba ubundi ntiwemera Kristo ndimo, reka kwemera undimo, ureke no kwemera uwantumye. Ubundi se Yesu wowe uramwemera? Imana Data urayemera? Mwuka w'Imana uramwemera? Niba ubutatu butagatifu bwizera, ufite amakuru. Ariko niba ushaka kuba mu mubiri ngo tukakwereka ibimenyetso tukaguha ukuri, ibi ntabwo ari ibyo kurya by'imbwa, ni ibyo kurya by'abana. Kandi iki gihugu ntabwo ari Kanani Imana izaha Abafilisitiya, ni Kanani y'Abisiraheli. Ntabwo ari Kanani y'abicanyi, ntabwo ari Kanani y'abasuma, ntabwo ari Kanani y'imaraya, ntabwo ari Kanani y'abarushimusi, ntabwo ari Kanani y'abikunda. Iyi ni Kanani, ni isezerano uko Bibiliya imeze, utagabanyijeho indome cyangwa n'akantu na gato. Uwizera n'uwemera arahabwa umugisha n'Imana, aragwe Kanani, aca burake. Wowe rero niba wibereye mu mandazi no mu bitumbura, ukaba wibereye muri yonkere nako na tonto n'ibiki, kazi yako kila mtu na kikapo chake. Twebwe wadutumye turi kumutumikira. Hama amakuru meza kandi mashya nuko si turi mu kwa gatanu, ntabwo kwa gatanu kwijyana, kandi twaguhejeje, mpamya ko nta ngorane zindi. Rero Sawuli mu buriri hari intureka, no muri saro, no mu buzima bwe. Icyo nzi cyo Sawuli yagwaye umutwe, Sawuli arwara amaboko, Sawuli arwaye n'amaguru. Icyo nzi cyo Sawuli, ibigiye kuba kuri Sawuli n'uruyoya rwo mu nda, mu mezi 6 umwana uri mu nda batangiye gukina, ruzabimenya. Icyo nzi cyo wowe ugiye kuragwa Kanani, ni ukuri sariyuti ndakubaniye. Ariko wowe Imana isize ko uyu mugezi mwageragerejweho, pole sana. Abazabirebesha amaso ariko ntibabirye, pole sana. Koko erega ibi tuvuga ntabwo ari twebwe perezida wabyo, si twebwe tubigena cyangwa tubigenga. Ijuru riho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Imana niyo rurangiza rwa burundu, niyo. Iyi rero yatumye intumwa nyinshi, zimwe igihugu kirazica, abandi baricwa, abandi barafungwa, abandi barirukanwa, abandi baracyavuga, abandi bamaze kuvuga ko ngo bitakibaye, ngo nibiraho, abandi bamaze kujya mu yindi si, mu yindi monde, kwizera ibiriho n'ibitariho. Imana yacu ntinegurizwa izuru. Imana yacu ntikora gupingana namwe. Imana yacu ntabwo ikora ngo muyemere. Abamwemeye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ariko nimutemezwa n'ijambo, muzemezwa n'imirimo. Nuko ivugabutumwa ripanze, nimutemezwa n'ubuhanuzi, ijambo ngo ribemeze irindi kuvuga, muzemezwa n'ibikorwa n'ibimenyetso, yemerwa busohoye, ndavuga umuhanuzi. Rero muri uku kwezi hari ibigiye kuba no mu gutaha. Ariko icyo nzi cyo turi finali.
wowe rero aho ugeze rinda intambwe zawe ntizijye inyuma ahubwo zijya imbere, ihangane gumya. Shalomo shalomo, ndaguhaye ikaze we wahisemo neza gukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Inkota ivuye mu bwubati kandi umwami aratanze, kandi mpamya ko ubwami burimuwe, hagiye kujyaho ubundi bwami bushya. Kandi tugeze muri cya gihe nanone uretse abizera batizera, hano bari ku kagezi barimo barageragezwa. Harimo umuntu wumva ngo Imana ibwira Gideyoni ngo bajyane ku mugezi ubagerageze, noneho wakagira ngo koko ikizami cyari ubufindo bwo kunywesha umunwa no kunywesha amashyi. Oya, Kanani Imana yavuze abagiye kuyihabwa no kuyiragwa, bene Kanani, bene Burundi, mu magambo make abarundi n'abarundikazi b'igihugu cy'u Burundi ni aba bagiye kuvuka ku bw'isezerano. Aba barundi bose babayeho ava mwaharuraga inzira, mwari muri gutegura, muri Mose wapfuye atageze i Kanani, abandi bahindutse Yesuwa ujabukanya Abisiraheli. Niko bigenda, ni nako biteguye. Hano rero iri ni ishungurwa n'igeragezwa, niyo mpamvu ubona abantu bavuga ngo Profete General Martin waravangiwe, ngo ibintu uri kuvuga ngo erega niva ntavaho, ngo ibintu uri kuvuga ngo erega CNDD-FDD ngo iragumako ngo AZ. Urumva ntabwo ari bo, ahubwo bari ku kagezi. Umwe ari mu ruhande rw'Imana aravaho, undi ari mu ruhande rw'Imana arayoza amashyi, ari mu ruhande rw'Imana arubikamo umunwa, aje abagize koko ari mu ruhande rwo kutizera. Iri ni ishungurwa, iki ni ikigerageza. Ariko Generali Profete Martin ndahamya neza, Mungu wa mbinguni, Geshi wa mageshi, Bwana wa magwana, Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, ntashidikanya neva na CNDD-FDD bagiye kumesurwa. Rya jambo imbonerakure zikoresha ngo bazabamisura, imihimbiri irasara. Harya nibo bivuga. Ibi ni ibigiye kuba. Nushaka ufata agakaramu wandike, nushaka usuka amazi ku kibabi utegereze, nushaka ucana umuriro mu ziko uvumbike, uravamo isezerano risohoye. Imana idutabare. Ntarandiriye ntagiye kure, inkuru nziza kandi iva mu ijuru nuko abamwubashye n'ababigumyemo n'ababyemeye, do Uwiteka ifarashi n'uyihetsa bisutse mu nyanja, kandi bene Burundi abaragwa bambutse i Kanani n'amaguru n'utwabo n'ababo, baragenda muri gakondo yabo, baragenda muri Kanani yose, bavuye mu buretwa, bavuye mu bugaragwa. Aba bagiye kugenda, aba bagiye kwinjira mu gihugu cy'amata n'ubuki, n'abihanganye, n'abumviye Imana, n'abemeye Imana. Uburundi ababubayemo mbere, bamwe bakinye orere y'ibyaha, Imana ibakoresha inzabya z'ibiteye isoni kandi bagira imirizo. Abo bagomba kurandurwa. Ariko hari abandi Imana izagira umutwe ndetse bakoresha iby'icyubahiro mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Ariko ubu bwiza ntabwo abantu barabubona. Ni terime, ni ijambo. Ubwiza Imana ibivuze, n'abarundi bavuga ngo igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Bivuze iki? Bivuze ko ubwiza mwe muri kuvuga ntabwo buraza. Ubwiza buri imbere kandi bugiye kuza ari ubwiza ijana ku ijana. Haleluya. Ubu bwiza rero, ubu bwiza rafiki yangu, ubu bwiza shuti yanjye silivupure. Haleluya. Ubu bwiza Imana ivuze, ubu bwiza Imana ivuze, ubwiza Imana ivuze mugiye kububona, murabubonesha amaso yanyu n'amatwi yanyu. Kandi Imana yaravuze ngo ntawe uzarira. Sinzi aho Sawuli bazamushyingura cyangwa bazamuhamba, sinzi n'abazaririra Sawuli, ariko icyo nzi cyo Imana
iyo yavuze ko imukuyeho icyubahiro, imwambuye agahuzu k'icyubahiro n'agashambara kose. Harimo abantu bazi ngo hari ibirori, ngo hari iminsi mikuru, ngo Sawuli yapfuye. ntayo eba ni ibisanzwe. bazahamba iki? hazaba hapfuye nde? ko n'ivu ntaryo muzabona. iyo Imana ikwanze, iyo Imana iguciye, iyo Imana ikuranduye, iyo Imana ikurwanyije, silivupure, ntacyo wakora, ntacyo washyiraho, ntacyo wasimbura, nta n'icyo wakuraho, nta n'icyo wakubaka icyo ari cyo cyose ngo kiguhire. Hano rero Sawuli n'ingoma ye, Imana yamuciye ku ngoma kera. Abahanga bahanuye ko Sawuli iby'ingoma ye birangiye, babihanuye ataritwa Samuragwa, agitoranwa. Harimo abantu binjiye b'indani, nanjye nashingira intare, baravuze ngo uwo mwanya ugiye ko, uwo mwanya ufashe imbere y'ishobora byose, baramurahira, baramubwira ngo nuguta igihe cyawe, ahubwo uzangiza bihebe. Mugabo kubera ko akunda icyubahiro, kubera ko akunda ibintu bamutazirire, bamubyinire, guhagarara aho hantu. Donc uzumva no mu mvugo ze avuga ati kwitwa generali gusa ntibihagije, kwitwa perezida gusa ntibihagije, kandi nta n'ikintu yagejeje nibura ku bene igihugu. Aha rero Imana iyo ihagurukije ukuboko ko kukurwanya mu isi, iyo Imana ikwanze ninde ugukunda? Imana itari mu ruhande rwawe ko ikugabiza ababisha bawe. Ibi rero abantu bapfa ubusa, izi ntambara ari iziri muri Kongo, ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ari aba ba opozisiyo, aba bose umuntu wa mbere waretse ngo bibeho ni Imana. Yabyemeye ko igihugu cy'u Burundi kinyura muri iyi nzira, muri iri rembo rifunganye, inshuti zikava ku Burundi, umurundi uwo ari wese agahumuka. Ubu nta murundi utari kureba, bose bafite amaso, bafite n'amatwi, ibiri kuba. Niba hariho igihe abarundi bari kubona, n'iki kirimo. Ikibaye iwabo barakireba, ikiri kuhabera barakizi. Ibi byose ari ibivugwa mu kuri no mu mwempu barabizi, ari ibivugwa, ari ibinyoma, ari siyase. Ega ntimufate abarundi ngo mubafate ngo ntibazi neva cyangwa ntibazi ibyo avuga, byose arabizi. Mugabo giye Profete General Marite ntabwo ari ukwikoma mu gakiriza nihaya ibyo ntazi, ndihaye ibyo nzi, kandi ndashinga intahe mbabwira ngo nimwitege iyampamagaye, iyantoranyije ikoze igitangaza. Sawuli avuyeho, kandi ntabwo Ubugande bumwakiriye, nta Guinea, nta Rwanda, avuyeho. Nigeze mbabwira ngo izi mbonerakure ziziruka zihunge nk'inzuki zitagira umwami. Muraseka, mureka murebe ibintu bigiye kuba. Imvura iraguye kandi nyinshi. Hagiye kuza imvura y'impanguka, imvura izagwa turayireba, ibimenyetso byerekana ko yakubye yewe urumva hari igihe mpanura ibintu ndirimba nwenga, none mbigenze harya ntabwo bivuze ko ntari seriye cyangwa ibyo ndi kuvuga bitari byo, ahubwo nuko ndi kubwira abantu ngo asha ndakwinginze pfukamye ndagukomeye amashyi, uwihana yihane, urira ari ruboroga boroge, Imana izaguhe kuragwa Yerusalemu Kanani. Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro. Kagabo gahimba kandi kataraza, muzi hagiye kuba iki? Umuriro n'amazi bivuyeho, muyaga nkuba bawukubye, n'amazi barabikupa, byose bicikira rimwe, mabarabara rugarwa, kwa Ntare Rushashi harafungwa, kwa Melchior Ndadaye indege ntizaguye,
kandi ibyo uko ni ukuri bifitiye ibihamya, amakuru yizewe. Ni uko mugiye gutungurwa Irijase Express, mugiye gutungurwa. Mwanze kwihana, mwanga kumva no kumvira, mugiye gutungurwa. Sinzi ijambo gutungurwa ko muryumva. Imana abo yashakaga kurokora yarabarose, kandi abo yashakaga gukiza yarabakijije. Kandi bimunavuga ngo none ngo ko wabivuze ngo ko bitahise biba muri iri joro. Ntabwo njye ndi guhanura ngo bibe muri iri joro. None igihugu cy'isezerano Imana ikeneye guhonya bose cyangwa ifite intego y'abirokora n'abihonya? Iyo uri gukura urukungu mu masaka harya uza nk'umuyaga. Erega abasemerera bose no kugira ngo hagire akamu nako kugira ngo abantu bihane, Imana ibone abiha igihugu. Yego, aba bose bihana babakurikira Imbabazi TV gatata, babaciye bugufi, n'abari buragwe Kanani, n'abagiye i Kanani. Komeza urugendo wihanganye, kuko intambara ntizizashira. Dore Yerusalemu ngiriya, wa mwami aje kukujyana. Iyo wamaze gutera intambwe yo kwakira no kumenya, making sure ko ibintu byawe ari fresh. Ubu rero tuvugana, hagiye gushya hatokombere. Bwana Yesu asifiwe. Hagiye gushya hatokombere. Ntabwo nkubeshya, ndakubeshyera iki? Iby'Imana igiye kwikorera, iby'Imana igiye kwikorera ni ukuri. N'indi zabimenya, n'umwora bimenye, n'umugwizatunga bimenye, uri kurazabimenya, kuko iyi ni operasiyo y'Imana erega. Kandi operasiyo y'Imana ntabwo ari operasiyo ya Red Tabara, operasiyo y'Abashimamanda cyangwa abandi ba Pacifique, si operasiyo y'u Rwanda cyangwa Macya tw'Rwanda. Ni operasiyo y'Imana. Gerega ndambasaderi, ndi representare gare mu by'imwemu, ndi kuvugira Kristo. Abatuye mu murwa mukuru rero jewe ku bwanjye buno sinanahaba, ntabwo najya kubi Bujumbura cyangwa Ingozi cyangwa Igitega. Oyaye, ndetse sahize mburira abantu, niba ufise amahera muri banki ufise ingorane, niba utarasumye ufise ingorane, niba nta miti ufite mu nzu ufise ingorane, niba nta kwiyunganganya wowe ufise, usenge menshi kundusha, kuko ibara riragwiye kandi ishyano riraguye kandi rigwiriye abantu. Ntabwo ari ibiti, Imana ntisemerera ngo isemerere ku busa. kandi ubu butumwa ntabwo bwumvise kuri Marite gusa, nta nubwo bwumvise uyu mwaka gusa, ntaranaza warabwumvise bagakwaya barabivuze, n'abandi n'abariziki, n'abandi batandukanye bagiye babivuga ibigiye gushika, bigiye kuba. Aho rero nanjye nisanze hari misiyo nahawe, genda yagakura ihiga ibyo byose n'abo bose, kuko bose ntawahawe misiyo yo kwimura Sawuli ngo yimike Dawidi. Bavugaga ibizaba, ariko nta n'umwigeze abayangaje. Jye rero ndiyangaje wo kuzababwira inti narangije kwimura nde? Sawuli. Ubu rero turi kwimika nde? Dawidi. Sawuli rero mpamenya ko agiye kubisikana na Dawidi nk'isezerano ribe rirashyitse, kuko umuhanuzi cyangwa umuvugishwa yemerwa ubuvugishwa busohoye. Rurera kandi ntabwo dupinza, ntitunarahira, kuko ibyo byose ni icyaha, ahubwo bireba ngo ururimi rwanyu rube yego cyangwa oya. kandi jye ndi mukuru. Bibiliya iravuga ngo uvuga itavuze azabona ishyano. Ntabwo ndi umuntu wo kuvuga ngo Imana iravuze itavuze, ahubwo iyo ivuze biraba kandi yategeka bigakomera. Ibyo rero wowe ufata ibintu ukabyita nk'ibisanzwe, ibintu byose ukabihindura ibyo mu kibyara, ibintu byose ukabihindura ibyo kwa onkere, tonto na muyomba, kanka, ibintu nk'ibyo, urishuka cyane, kuko uratunguwe
ijoro rirageze, isi icuza umwijima. Kandi ubwato burarengewe, inkuge, abari mu nkuge bararokoka, ariko inkuge igiye kureremba, irerembe hejuru y'inyanja.